자, 내가 아까 보내준 찬양이 있어요. 표대를 향하여라는 찬양인데, 이거 들어본 적이 있나요? 어, 나는 말씀 이제 제목에서 찾다가 보니까 이제 이 찬양을 찾게 됐는데, 이 찬양의 가사가 되게 마음에 와닿아서 한번 같이 들어보도록 하겠습니다. 내게 유익하던 것을 다 해로 여기네. 구주를 위하여 모두 다 버리네. 모든 것을 잃어버려도 나깝지 않음은 예수를 아는 지식이 가장 고상함이라. 육체를 신뢰하지 않고 겸손한 마음으로 부활의 능력과 고난에 참여하며 그의 죽으심을 본받아 그리스도를 얻고 예수의 안에서 발견되려 함이라. 뼈대를 향하여 그리스도 예수 안에서 푸름의 산을 위하여 달려가노라. 이전에 있는 것은 모두 잊어버리고 앞에 계신 그리스도께로 달려가노라. 내게 유익하던 것을. 자, 다 들으면 너무 길으니까 이런 내용이에요. 이제 이 말씀은 빌립보서에 있는 말씀을 기준으로 해서 만든 그런 찬양인 것 같아요. 오늘 같이 보고자 하는 말씀은 빌립보서 3장 12절에서 14절 같이 한번 보겠습니다. 네. 필리핀 ном들 үндэслэлдээд зохиогдсон одоо магтаал байна. Тэгээ өнөөдөр Филиппо 3-ийн 13-аас 14-ийг хамтдаа уншицгаая. За, Филиппо 3-ийн табидо тий. Ах トゥ нараа би өөрөө хараахан барьж авсан гэж боддоггүй. Харин нэг л юм хийдэг. Артгаа мартаж урдах зүйлс руугаа зүтгэн тэмүүлж Христ Есүс дотор Бурхны дээш чиглэсэн дуудлагын шагналыг авахын төлөө барай руу урагшилдаг гэсэн байна. 아멘. 이 말씀을 아마 대부분 다 알고 있을 거라고 생각은 해요. 내가 이제 요번에 5월 달에 기도 편지를 쓰면서 이 말씀을 기도 편지 안에 잠깐 언급을 했었어요. За тэгэд энэ үгийг та нар бүгд мэдж байгаа үг гэж би бодож байна. Тэгээд 5 сарын залбирлын цагаанд би яг энэ ишлэлийг одоо бас бичсэн байгаа, оруулсан байгаа. 네, 바울이 이 말을 했었을 때 그 마음이 우리가 이제 디모데후서에서 봤던 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰다라고 말하는 말씀이 있었잖아요. 근데 그 말씀과 좀 비슷하게 연결되는 부분이 있어요. За тэгээд яг Паул ямар зүрх сэтгэлээр одоо яг энэ хэсэгт ингэж зүрх сэтгэлээ илэрхийлсэн бай. Тэгээ энэ бид нөгөө Тимот 2 дугаар Тимотоос уншижсэн. Би сайн тэмцлэр тэмцсэн, би замаа дуусгасан гэд үг байгаа шүү дээ. Яг тэрнтэй яг тэрийг хэлсэн одоо тэр зүрх сэтгэл тэр санаа бодлыг ойролцоо байсан гэж харагдаж байна. 예, 바울이 굉장히 많은 일을 했고 많은 복음을 전했고 성경에 나와 있는 어느 사람보다 못하지 않은 오히려 더 많은 그런 일들을 했음에도 불구하고 바울은 오늘의 이 말씀을 통해서 이런 고백을 했어요. 내가 잡은 줄로 여기지 아니하고 오직 한 일 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 것을 잡으려고 간다고 얘기했어요. 예. За тэгээд
За Паул гэдэг хүн маш олон зүйлийг хийсэн. За ер нь Библиэлд байгаа хэр баргийн хүнээс илүү гарнаа л гэхээс биш дутхааргүй маш олон зүйлийг хийсэн, гүйцэлдүүлсэн, нөлөө одоо тий үр жимстэй хүн байгаа. Тэгээд хэдийгээр яг ийм амьдралаар амьдарч ийм замлаар замсан гэсэн тэр хэлж байгаа. Юу гэсэн бэ гэхээр би өөрөө хараахан барьж авсан гэж боддгоо харин нэг л юм хийдэг артгаа мартаж урдах зүйлс рүүгээ тэмүүлдэг гэж хэлсэн байна. 특히 이제 이 했던 말씀 중에 좀 기억에 남는 좀 중요한 얘기 중에 하나가 뒤에 있는 것은 잊어버리고라는 표현이 있어요. За даамаа ялангуяа яг энэ үгэн дотроос одоо анхаарал татж байгаа чухал гэж тооцож байгаа үг нь болохоор артгаа мартаж гэж хэлсэн үг. 이 뒤에 있는 일 중에서 이제 보면은 한 일, 내가 한 일, 과거에 내가 한 일을 잊어버리고 앞에 있는 것을 잡으려고 간다고 되어 있거든요. 이 뒤에 있는 것을 잊어버린다는 게 쉽지가 않거든요, 사람들한테는 보통. За тэгээд энэ үгийг ямар утгатай юм бэ гэхээр артгаа мартаж идэв би одоо хийгээд ирсэн ажлаа би ингээд мартаж байгаа гэсэн утгатай байхгүй. Би тэрийг одоо ингээд яг би сөхөөд байхгүй би тэрийг дахиж яриад байхгүй. Би арт юу хийсэн ч би тэрийг ингээд орхиод зөвхөн би уртах зүйлдээ л төвлөрч байгаа гэсэн утгатай. Тэгэхээр хүн өмнө хийгээд бүтээгээд одоо юу хийтэй амжилтанд хүргэсэн зүйлээ тэргээд үл тоогоод юм уу мартна гэдэг зүйл амар биш байхгүй хүнд. 특히 이제 여기는 바울은 두 가지 의미의 과거의 이야기를 얘기를 했어요. 하나는 교회를 박해했던 일들이 있었죠. 믿는 사람들을 잡아 죽이는데 뭐 사람들의 옷을 가지고 있었다든지 이렇게 돕는 일을 했었단 말이죠. 그리고 또 하나는 사울에서 바울이 된 뒤로 복음을 전하려고 했던 그 수많은 일들, 이 두 가지 일, 하나는 잘못했던 거, 하나는 잘했던 거잖아요. 이 두 가지의 네. 일에 대해서 다 내려놓고 다시 앞을 보고 간다고 얘기를 하고 있는 거죠. За тэгээд би артгаа мартаж буюу одоо өнгөрсөн цаг хугацаанд хийсэн зүйлээ би орхисон гэж байгаа. Тэгээд марцсан гэж. Тэгээд энэ хоёр зүйлийг агуулж байгаа. Нэг нь болохоор Саул байсан төдөрхийнхөө үйлдэлийг хэлж байгаа. За тэр авчдаг байсан, тэр барьдаг байсан те. Христчдэг. Нөгөөх нь Саулаас Паул болоод хийсэн сайн мэдээний төлөөх бүхий л тэр ажил үйлчлүүдээ бас хэлж байгаа. Тэгээд би тэр зүйлийг бүгдийг мартаад тэгээд зөвхөн урдаа би одоо өшөө юу хэрэгтэй вэ би тэр зүйл рүү л тэмүүлсэн гэж хэлж байгаа. 내가 가끔 그런 얘기를 했어요. 나는 지금까지 내 친구들을 위해서 20년 동안 선교사로 살면서 더 많은 복음을 전했고 많은 일을 했으니 나는 배가 부르다. 이미 배가 불러서 지금부터 복음 전하는 일을 안 하고 멈추고 그냥 한국에 가서 있어도 괜찮겠다라는 생각을 했던 적도 있었어요. За би тэгээд ингэж боддог, ингэж бас ингэж одоо үгүй боддог зүйл байсан. Тэр нь юу гэхээр за би 20 жил авралын цагаач амьдралаар амьдарчлаа. Тэгээд найз нөхөд андуудынхаа бодвол зэрэгцөө зэмжсэн хүмүүсүүд би ихийг үзэлдүүлээ. Би зөндөө их юм хийсэн. Одоо энэ бол хангалттай. Нэгс дэд цадлаа буюу би одоо хангалттай хийжлээ. Тийм учраас энэс хойш одоо хангалттай штэ гэсэн тийм зүйлийг би боддог. Тийм бодолц надад орж ирдэг бол байсан. 그래서 요번에 한국에서 몽골로 내가 다시 돌아올 때, 좀 더 힘들었던 것 같아요. 그러니까, 내가 몽골에 다시 오지 않아도 된다면 이미 내가 한 일이 많이 있으니 나는 그걸로 평가받고 싶다는 생각을 했던 거죠. 예, 근데 이 말씀을 보면서, 바울의 이 마음을 알겠다는 생각을 해서, 바울도 그런 마음이 있었을지 모르겠는데 아마도 있었을 거예요. 다른 사람보다 내가 더 많이 고생했고 더 많은 일을 했으니 그걸로 나는 이미 할 일을 다 했기 때문에 앞으로 더 고생 안 하고 그냥 쉬어도 될 거라고 생각했을지도 모르겠어요. 아마도 그런 마음이 있었을 거라고 생각을 해요, 바울도. 네. 그러니까 오늘 이 말씀을 한 거라고 생각을 해요. За тэгээд энэ удаа Монгол руу эргэж орж ирэхэд яг тэр бодлоор төрж ирсэн. Тэгээд би одоо хангалттай хугацаанд амьдралынхаа 20 жилийг би зарцуулаад ер нь ингээд үүсгэн талбар дээр хангалттай үр дүн үүсгэсэн гарч ирсэн. Тийм учраас одоо ингээд одоо болцсон шүү дээ. Би одоо өрсөлдөөд ингээд Солонгост одоо үлдсэн амьдралаа өнгөрүүлэхэд нэг одоо ингээд дургуцаа ч юм уу эсвүүцээд байх. Энэ хангалттай шүү дээ. Хийх юм хийж гисэн шүү дээ гэсэн бодол зүйн төрөл өнгөрч байгаа юм л та. Тэгэхээр би яг энэ үгийг сонсохдоо би Паулын талаар бодсон. Паул ч яг ийм хүү зүрхсэтгэл байсан байх та. Паул жижиг том янз бүрийн зүйлийг хийсэн, зовлон бэрхшээлийг туусан, хавчлаг дарамтыг амссан, маш хол газрууд явсан, ихийг гүйцэтгүүлсэн. Тэгээд одоо би хангалттай юм хийхээ бол хийчихсэн гэсэн тийм сэтгэлдсэн, тийм бодолчсон байсан байх. Тийм ч учраас одоо
өнөөдрийн үгийг одоо тэр зүр сэтгэлээр юу юм бэ нэг даваад өнөөдрийн үгийг хэлж байгаа өчж байгаа хаа гэж би бодсоо. 그래서 바울이 이 말씀을 했었을 때, 그렇게 마음이 편하지는 않았을 거라고 생각을 해요. 아마 나도 그런 생각을 했어요. 나도 이 말씀을 보면 그렇게 편하지가 않아요. 왜? 나는 이미 많은 걸 했는데, 이 했던 것을 왜 다 잊어버리라고 하냐. 이미 내 많은 것을 За тэгэхээр 쌓아놨는데, 은행에다 많이 저금을 해놨는데, 왜 그것을 없는 것으로 생각하고 다시 시작하라고 하느냐. 이렇게 생각하면 이미 많이 일을 했다고 생각한 사람들한테는 이 말씀을 바라보는 게 그렇게 좋은 게 아니죠. Э, За тэгээд Паулыг яг ийм зүр сэтгэлээр одоо энэ тийм зүр сэтгэлийг тэгээд хэлсэн бахаа гэж би бодож байна. Ягаад тэгэхээр хүн гээд маш их хүч хөдөлмөр цаг хугацаа зориулт тэ бүх зүйлээ зориулаад ямар нэгэн том зүйлгээд бүтээчлээ шүү дээ. Тэгээд тэрийг одоо би мартнаа. Тэр одоо хамаагүй одоо би дахиад шинээр эхлэнэ гэж хинч тэгж хүсэхгүй шүү дээ. Паул яг л ийм нөхцөл байдалд байсан. Зүйрлүүлж авах юм бол хүн гээд банкд хоригдл үүсгээд маш хэмжээний хоригдл үүсчихсэн. Одоо энийг би мартнаа. Энэ одоо тэ үйл явшнаа би дахиад шинээр гэж хинч эхлэхгүй шүү дээ. Яг түүнтэй адилхан юм сэтгэлд Паулд бол байсан бахаа гэж би бодож байна. 여러분들도 마찬가지일 것 같아요. 우리 보르길이나 돌조나 나랑 만난 지 거의 20년이 됐단 말이지. 그때부터 한가의 산맥, 좀 알타의 산맥 쪽으로 다니면서 복음도 많이 전했어요. 근데 그것들 또 그리고 보르길 같은 경우는 또 멀리 고향을 떠나가지고 볼강으로 가서 지난 이제 6년, 7년 동안 거기서 이제 일을 했단 말이야. 부제도 많은 일들을 했고 우리 모두가 그런 일들을 했는데 그걸 다 잊어버리고 없던 것으로 생각하고 앞으로 가야 될 길만 바라보라 이렇게 말하면 여러분들은 좋겠어요? За тэгээд та нар ч ингээд ордон тавиад үзээрэй. Одоо хэн хүндэл тоглолдог юм тохиолдох нөхцөл байдлаа. Тэгээд та нар бас одоо надтай хамтраад үйлчлэлийн талбар дээр 20 жил үйлчилсэн байна. Маш олон газруудаар явж авралын зарын үйлчлэлүүд хийсэн байна. За үргэлжлүүлээд хангаа аваад алтай нуруу те энэ салбарууд руу очиод олон жил ингээд амьдэрсэн байна. Олон зүйлийг гүйцэтгүүлсэн байна. Тэгснээ өнөөдөр за миний хийгээд ирсэн зүйл одоо юу ч вэ? Энийг би одоо тоохгүй. Тэгээ би одоо цаашаа үргэлжлүүлж хийнэ. Одоо юу гэх миний өмнө хийгээд ирчихсэн, хориглуулсан, цуглуулсан энэ зүйлийг үл тоон энийг мартна гэх юм бол та нар ч гэсэн жоох юм. Тийм таатай санагдахгүй шүү дээ. Тийм учраас ингээд энэ үгийг уншиж байгаа хүнд бол тийм таатай санагддаг, тийм мэдрэмж бол төрдөг баха. Яагаад өмнө хийсэн зүйлүүдээ мартна гэж, яагаад тоохгүй одоо тооцохгүй байна гэж гэсэн бодлол төрөх баха. 바울이 왜 이런 말을 했냐면 바울 스스로도 느꼈을 거예요. 과거에 내가 했던 일들을 생각을 하다 보면 내가 앞으로 갈 수가 없어요. 내가 이미 많이 했기 때문에 열심히 가지지가 않는 거예요. 그만 가도 되고 여기 멈춰서 쉬어도 되고 이런 생각을 할 수가 있어요. 과거를 생각하면 그러니까 그런 생각을 하지 말고 끝까지 계속해서 최선을 다해서 가라. 이런 의미로 과거에 했던 일들을 잊어버리라고 얘기를 한 것 같아요. За тэгээд Паул яагаад энэ зүйл ингэж өчсөн бэ гэдгийгсэн би бодсон. Тэгээд Паул яг энэ нөхцөлд орсон. Паул хэрвээ харах юм бол өнгөрсөн хийсэн зүйлээ харах юм бол хинч одоо ингээд хангалтгүй гэж хэлгүй нь хангалттай. Одоо энэс цаашаа би хийхгүй байсан ч болно гэсэн тийм сэтгэл төрөөд магадгүй урагшлах алхам нь за хийсэн ч болно хийхгүй ч болно. Реалитийн ихэнхийн гүйцэтгүүлсэн гэдэг сэтгэл төрөөд жоохон мохох юм уу удаач юм уу тийм нөхцөл байдал үүсхийг мэдчихсэн учраас Паул одоо чааш тэгэх зүйлээ илүү төвлөрч илүү хангалтгүй гэх юм уу юу гэх. Тэгээ төвлөрч ихэнд бол өнгөрснөнийг гээд би мартаад одоо би ингэж цаашаа тэмүүлэх болно. Яагаад гэвэл би өнгөрснөө санаад би энэ зүйлийг хийсэн штэ гэдэг юм бол би хангалттай гэдэг сэтгэл төрөд урагшлахад нь хэцүү байсан баха, удааштай байсан баха. Тийм учраас тэр зүйлийг орхитуулаад илүү урагшлахын тулд өмнөхөө би мартах хэрэгтэй гэж Паул үтсэн юм болов уу гэж би бодож байна. 그래서 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 것을 잡으려고 몸을 굽혀 이렇게 표현을 하고 있어요. 보면 한국말로 보면 앞에 있는 것을 잡으려고 몸을 굽혀 이렇게 표현을 했는데 이 몸을 굽힌다는 표현이 몽골어는 어떻게 표현되어 있어요? Зүтгэн тэмүүлэх гэсэн л байна да. За одоо ингэж байхгүй. Алтгаа мартаад урдах зүйлс руугаа зүтгэн тэмүүлж хийж байгаа юм л да. За энэ солонгос төр болохоор купио гэж мөмөл купио гэж ямар утгатай юм бол та. Энэ чинь хэдэр 10 3 дөрөв тэ. За шинэ орчуулга дээр би хараадах юм.
이 몸, Тэмүүлдэг болох юм байна да. 이건 어떤 느낌이 드는 말이에요? 몽골 사람이 이걸 읽으면은 이 몸을 굽혔다는 표현이 어떤 느낌이에요? За момол купюта гэдгийг одоо хож урагшлаа тэмүүлнэ гэдгээр орчуулчих юм бол яг ямар мэдрэмж төрөхөр үгүй гинэ. Яг энэ үг нь юу юм болов биш юм бол сайн мэдэхгүй байна. 쌤 Урагш 믿었고요. тэмүүлнэ. 네. 이게 영어로 보면은 이게 straining forward라고 돼 있어요. straining forward. 이것은 달리기 선수가 마지막 결승선을 통과하기 직전에 최대한 몸을 앞으로 이렇게 내미는 게 있어요. 그 Аа 통과할 때 그 최선을 다해서 이렇게 가슴을 내밀잖아요. 가슴이 이렇게 예. 피니시 라인을 먼저 통과해야 이게 그 기록이 되는 거기 때문에 최선을 다해서 그냥 천천히 이렇게 뛰는 게 아니라 몸을 앞으로 이렇게 내밀어서 이렇게 지나가는 거죠. 이건 모든 힘을 다해서 간다는 뜻이에요. 몸을 굽혀 간다는 뜻은. Аа за. Тэгээ яг л утгаар нь болохоор яг хүсэн тэмүүлэх, зүтгэн тэмүүлэх гэдэг үг юм байна л да. Тэгэхээр энийг зөвлөх юм бол ингээд хурд гүйлтийн тамирчин яг барин зурс дорохдоо хамгийн эцсийн хүчээр шавах юм байна. Хамгийн эцсийн хүчээр шавхаад чэжээр нөө тууцыг дөрүүлж тий хүрс нь бол хожиж штэ. Тийм учраас яг бүр эцсийн хүчээр шавхаж зүтгэдэг гинэ. Яг тэр илэрхийлж гэж байна. 아, 나도 이제 뭐 이렇게 달리기를 해본 지 오래돼가지고 정확히 기억은 잘 안 나지만 예전에 이렇게 100m 그 달리기 시합 같은 거 할 때 정말 이렇게 옆에 있는 사람한테 앉으려고 막 죽으라고 열심히 뛰었던 기억이 있어요. 마지막까지. 그러니까 숨이 턱턱 막힐 만큼 최선을 다해서 달리는 모습이에요. 이게 몸을 굽혀 표대를 향하여 간다는 것이. 예. Яа. За тэгээд би яг тийм атлетикийн уралдаан тэмцээнд ороогүй их удсан байна. Тэгээд ба залуухтай орж ирсэн. Тэгээд 100 метрт би орж ирсэн бол санаж тэгээд тэр төрүүлж барианд орохын тулд өрсөлдөгчөөс урд гарахын тулд бүх зүйлээ шавхдаг гэнэ. Бүр гээд эцсийн үрдэл шавхаад ордог яг тийм мэдрэмж. Тэгээд Паул яг энийг хэлэхдээ зүтгэн тэмүүлдэг гэдэг нь яг л тэр зүйлийг илэрхийлж байгаа. Урдгаа барихын тулд би урдх зүйлээ хийхин тулд юм тамирчин зүтгэн тэмүүлдэг гэж илэрхийлсэн. 내가 지금까지 많은 걸 했고 열심히 살았으니 지금부터는 내가 천천히 쉬엄쉬엄 쉬면서 가도 되겠다. 이런 마음이 아니라는 거예요. 지금까지도 열심히 뛰었지만 지금까지 뛴 것보다 더 열심히 뛰겠다는 표현이거든요, 이게. За энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр өнөөдрийг хүртэл би олон зүйлийг хийгээд гүйцэлгүүлээд ирчихсэн юм чинь за би цаашдаа бол яах вэ? Тэгээд тэгсгээд жоохон аажуухан гүгээд юм уу те бариандаа орчё гэсэн үг биш. Би өнөөдөр энэ цагийг хүртэл би гүгээд ирчихсэн одоо төгсгөлтөө бариандаа орчих юм чи би өшөө илүү хичээл хөдөл гаргаад эцсийн үчир шахаад орно гэсэн илэрхийлэх байхгүй. 그 표대를 향해서 간다고 돼 있어요. 이게 이제 한국말로 표대고 영어로 하면 더 골이죠, 골. 어떤 목적이죠. 이 표대라고 하는 표현은 표대라고 하는 표현은 예수 그리스도를 의미를 하죠. 그죠? За тэгээ 표대 гэдэг нь болохоор юм одоо бидний байгаад байгаа тэр зорилго хүрэх гээд байгаа тэр цэгийг хэлээд байгаа юм байна л да. Тэгээд энэ нь болохоор библиэр болохоор Христийг хэлж байгаа гэнэ. 예, 천국에 간다는 뜻이 아니라 표대가 천국이 목적이 아니라 예수님을 닮아간다는 거죠. 목적이 예수님이라는 거죠. За тэгээд энэ 표대 буюу бидний зорилго юу гэхээр тэр деваачнд орохын тулд гүгээд байгаа шүү. Деваачнд хүрэхин тулд тэгээд байгаа шүү. Тэр нь Христийг дуурайхын тулд гэсэн утгатай байхгүй. Тэгээд деваачны илэрхийлж байгаа бас 표대 буюу зорилго нь байна. Тэр нь бол Христийг дуурайхыг илэрхийлж байгаа. 예, 예수의 증인이 되는 거, 예수님을 닮아가는 거, 예수님처럼 사는 거, 이것이 바울의 목적이었다는 거죠. 표대였다는 거죠. Тэгэхээр Паулийн зорилго юу байсан бэ гэхээр Христийг гэрчлэгч, Христийг дагагч, Христийг дуурайгч баяр гэсэн тийм зорилготой байсан Паул. 그리고 그 일 뒤에 끝까지 달려가면 하나님께서 우리에게 예비하신 영원한 생명, 그 영광을 주신다는 거죠. 부르심의 상이라고. За тэгээд яг ийм байдлаар Христ рүү чиглээд гүгээд замаа дуусгах юм бол Бурханы биднэрт бэлтгэсэн одоо шагнал байгаа гэдгийг бол 14 дээр илэрхийлж байна. 이런 의미의 이제 이야기들을 바울은 여러 번 다른 곳에서도 얘기했어요. 보면 바울은 내가 이미 얻었다 함도 아니요 온전히 이루었다 함도 아니다. 자기가 수많은 일을 했지만은 내가 얻었다, 다 이루었다 이렇게 표현하지 않았어요. 아직도 모자라고 아직도 더 열심히 달려가야 된다라고 표현을 했어요. За тэгээ Паул зөвхөн энд ч биш хэд хэдэн библийн номуудад яг ийм агуулгатай зүйлийг бичсэн. Тэгээ Паул бичгтээ би айлтын олчихсан байлтын гүйцэтгүүлсэн гэж ерөөсөө илэрхийлээгүй. Өшөө болоогүй байна. Би өшөөний гүйцэтгэх хэвээр, өшөө урагшлуулах хэвээр, өшөө тэмүүлэх хэвээр гэдэг илэрхийллүүдийг байна илэрхийлжсэн байна.
그리고 어느 방향으로 가야 되는가가 또 중요하다는 얘기를 하죠. 인생의 목표가 어디에 있는지, 세상의 음, 성공인가, 그리스도인가. 이 그리스도와 세상의 성공은 다른 방향이거든요, 전혀. 그리스도를 네. 향해서 달려가는 그 방향을 정확히 잡고 가야 한다는 거죠. За тэгээд ямар нэгэн байдлаар ингээд энэ тэмцээд уршаа тэмүүлээд байна шүү дээ. Тэгвэл яг юу руу тэмүүлж байгаа гэдэг нь бас чухал. Би яг энэ ертөнц рүү тэмүүлээд ертөнцийн зүйлсийг хагаад тэмүүлээд урагшлаад байгаа мó эсвэл Христийг дагаад Христийн өнөөс тэмүүлээд байгаа мó гэдэг маань ч гэсэн маш чухал одоо чиглэлээ олно гэдэг. 그리고 옛날에 우리가 이미 지나왔던 길, 달려왔던 길을 보고 그것 보고 만족하고 사는 게 아니라 지금 우리가 달려가야 될 앞을 보고 지금, 이 현재죠. 현재가 중요하다는 이야기를 하고 있어요. За тэгээд бид аль хэдийн гүүгээд яваад ирсэн хойдох замаа хараад тэрдээ сэтгэл ханаад юм уу багтаад суух биш. Харин ураг чиглэлтэй илүү анхаарал яг одоо цаг дээр төвлөрөх нь чухал юм аа гэдгийг Паул бидэрт хэлж байна. 그래서 우리가 봤던 오늘의 말씀은 과거의 후회나 영광에 묶이지 말고 오직 예수 그리스도라는 결승점을 바라보며 오늘이라는 운동장을 전력 질주해라 이런 말씀이죠. 이게 해석이 됐어요? Яа. За тэгэхээр ингээ одоо бацаад хэлэх юм бол зүйрлүүлээд хэлэх юм бол бид нэр өнгөрсөнд хийсэн бүтээсэн ялалт те одоо тэр үр жимсэндээ ханаад багтаад зогсох биш харин Христийг өөрийн байгуулж түнлүү тэмүүл өнөөдөр гэсэн энэ дасгалын талбайд бид нар одоо хичээл зүтгэлтэй урагшлах хэрэгтэй гэж 그래서 хэлж байна. 우리는 인생을 마라톤이라고 표현을 해요. 마라톤이라고 알죠? 42.19km를 달리는 달리기 시합 중에 가장 어떻게 보면 긴, 물론 이제 더 크로스컨트리라는 어떤 그런 달리기 시합도 있긴 하지만은 우리가 가장 알려져 있는 것 중에 이제 마라톤이 가장 오래 달리는 걸로 생각을 하고 있어요. Нэ. За тэгээд хүний амьдралыг энэ марафон гүйлттэй хүмүүс их зүйрлдэг те. Тэгээд энэ 42 авны одоо хэдтэй 70 жилийн холын замын гүйлт байгаа. Тэгэхээр энийг бол хүний амьдралтай бол зүйрлдэг. Мэдээж марафоноос илүү хол гүйлдэг тэмцээн байна л да. Гэхдээ бид марафоноор зүйрлдэг байгаа. 최근에 이 마라톤 시합이 있었어요. 런던 마라톤이라고. 거기에서 2시간이 깨졌어요. 기록이. 대부분 다 2시간 넘었었는데 2시간 뭐 몇 분 이렇게 됐었는데 1시간 59분 30초인가 이 기록을 세운 사람이 있어요. 이 사람이거든요. Нэ. За тэгээд марафон гүйлтийн сайхан тэмцээн болсон Лондон гүчүүн гүшиг боллоо. Тэгээд энэ марафон гүйлтийн рекорд нь болохоор 2 цаг гарантай байдаг юм байна л да. 2 цаг хэдэн минут гэдэг 2 цаг гарантай байдаг. Тэгтэл энэ сая шинжилэн тогтоогдоод 42 км-ийг 1 цаг 59 минут 37-д туулсан байна. 여기 신발에 이렇게 써놨죠. 닉착 1시간 59분 30초라고 월드 예. 스코어를 이제 세웠어요. Дэлхийн рекорд бичсэн байна те. Дэлхийн рекорд 1 цаг 59 минут 37. 근데 이 사람이 이제 여러 가지 이렇게 기록을 세울 수 있었던 여러 가지 이유가 있었는데 그 중에 이제 가장 중요한 것 중에 하나를 이 신발로 꼽더라고요. 이 신발. За тэгээд энэ хүн яг энэ дэлхийн рекорд эвдчихсэн. За яг энийг би ийм учраас эвдсэн маа гэдэг хэлэх хэд хэдэн зүйлүүд бол байсан энэ хүний хувьд. Тэгвэл энэ хүн яг зөвхөн гутлыг сонгосон байгаа. Өөрийн өмсдөг гутлаа. 예. 근데 이 신발이 보면 80만 원짜리예요. 80만 원인데 한 번 신고 버리는 신발이야. 엄청 비싼 신발이죠. За тэгээд тэгээд энэ гутлын үн нь болохоор 80만 원 гэдэг чинь 800 мянган 아마 호요르 사이 투구룩 정도 되죠, 이게. 2 сая төгрөгийн үнэтэй гутал. Энэ гутлыг бол нэг удаа өмсөд л хайна гинэ. 이게 이제 굉장히 과학적으로 이렇게 만들어진 신발인데 이 신발을 신었기 때문에 이 기록을 세울 수 있었다라고 이야기를 하더라고요. За тэгэхээр энэ охоо нөгөө спортын шинжилгээ ухаан талаасаа ингэж бүтээсэн гутал юм байна л да. Тэгээ ийм 2 сая орчим төгрөгийн үнэтэй. Тэгээ энэ гутлыг би өмссөн болохоор ингэж шинжилэн тогтоож чадсан гэсэн тийм тайлбар хийсэн юм байна. 예, 이게 이제 뉴스에 이게 이 사람의 기록에 대한 마침내 이야기를 하는데 대기록이 깨졌습니다. 118년 마라톤 역사상 불가능의 영역으로 불리던 2시간 벽이 무너진 겁니다. 2026년 4월 26일 런던 마라톤에서 케냐의 사바스티안 사회 선수가 1시간 59분 30초라는 경이로운 기록으로 결승선을 통과했습니다. 마라톤에서 2시간 기록은 인간이 도달할 수 없는 생물학적 한계치라고 여겨져 왔는데요. 도대체 사바스티안
사회는 어떻게 이 한계를 뛰어넘은 걸까요? 세상 사람들의 화제와 관심사를 알려주는 요즘 이슈에서 분석해봤습니다. 전문가들이 꼽는 자, 금방 내가 했던 얘기예요. 이 사람이 기록을 세웠는데 어떻게 이 기록을 세웠는지에 대한 이야기를 한번 그 이유들을 설명을 한번 해줄 거예요. 그냥 За одоо тэгээд сая хэлж чинь 118 жил ерөөс ингэж эвдэгдэггүй байсан рекорд. Ер нь бол хүний физиологоор бол энэ 200-аас доош орох боломжгүй гэж үзчихсэн. Тэгвэл Кенни тамирчин бол энийг эвдчихсэн. Би яаж нэвдсэн бэ гэдэг одоо шалтгаанууд тайлбарлах чинь. 예, 한번 제가 쭉 봅시다. 해석 없이. 예. 가장 결정적인 비결은 물리적 한계를 끌어올린 슈퍼화입니다. 이 슈퍼화의 핵심은 바로 신발 밑창 사이에 들어가는 카본 섬유 플레이트에 있습니다. 가볍고 탄성이 뛰어난 숟가락 모양의 탄소판을 신발에 넣은 건데요. 선수가 발을 디딜 때 이 판이 쫙 휘어졌다가 발을 떼는 순간 스프링처럼 강력하게 튕겨나가는 지렛대 역할을 해줍니다. 이 반발력이 선수를 강제로 앞으로 밀어주면서 발목이나 종아리 근육의 피로를 느낄 틈도 없이 적은 힘으로 쑥쑥 치고 나갈 수 있습니다. 여기에 카본판을 감싸는 마법의 스펀지, 초경량 고반발 폼도 눈길을 끕니다. 항공우주 산업에서 쓰이던 신소재로 극단적으로 가볍고 두꺼운 쿠션을 만들어주는데요. 이 슈퍼폼들은 마치 트램폴린처럼 충격을 흡수하자마자 그 에너지의 90%를 고스란히 선수에게 다시 돌려줍니다. 신발 윗부분은 속이 다 비치는 초경량 니트로 짜내서 전체 무게를 100g도 안 들게 했는데요. 그렇게 나란히 2시간의 벽을 부순 1위 사회와 2위 캐들차 선수는 공교롭게도 똑같은 신발을 신고 있었습니다. 이번 대회 여자부 우승자도 똑같은 신발을 신고 세계 기록을 경신했으니 이 신발의 기적은 우연이 아닐 수 있습니다. 이 슈퍼화에는 짚고 넘어가야 할 충격이 또 하나 있는데요. 이 신발은 사실상 딱 한 번만 신고 버리는 일회용이라는 점입니다. 실제 아디다스는 이 신발을 처음 공개하면서 대놓고 딱 한 번의 마라톤 완주를 위한 신발이라고 발표했는데요. 아디다스가 한 번 신고 버리라는 이 신발의 가격은 무려 80만 원. 도대체 왜 이렇게 비싼 신발을 단 한 번만 신으라고 한 걸까요? 바로 극한의 가벼움과 최고의 기록을 위해서입니다. 아디다스는 신발 내구 자, 이제 신발에 대해서 이렇게 이야기를 했는데 내가 왜 이제 이 신발을 강조하냐면 우리가 전신갑주를 입을 때 이제 그 이야기가 에베소서에 있는 이야기죠. 그 전신갑주를 입을 때 신을 뭐하고 비유를 해요? 신발. 우리가 신을 신고 가는데 이 신을 무슨 신이라고 표현을 하고 있죠? 성경에서 보면. За одоо тэр сая энэ гутлын талаар бол ингээд тайлбарлаад байна те. За ийм учраас ингээд гүйлтэнд бол нөлөөлж байна гэдэг тайлбарлаад бол байна. Энэ амжилтанд бол энэ гутал нөлөөсөн гэж хэлээд байна. Тэгэд одоо бид нар Библиэр юу гэдэг вэ? Одоо нэг Эфес номдэр байдаг шүү дээ те. Бурхны өв зүсгээр одоо зэвсгэл гэд байдаг шүү дээ. Тэрэн дээрийг гутлаарыг юуг зөвлөдөг билээ? 예, 복음의 신을 신고 간다고 표현하죠. 복음이죠. 예, 쌤 밑에. Тэгээд сайн мэдээний гутлыг өмсгөж байгаа. 우리가 인생의 마라톤을 할 때 가장 중요한 거, 여러 가지가 있었어요. 여러 가지가 있지만은 그래도 달려가는 데 있어서 계속 달려가는 데 있어서 가장 중요한 것 중에 하나가 신발이거든요. 근데 이 신발에 비유되는 것이 복음이라는 거죠. 예. За тэгээд марафон гүйлтэд ороход хэд чухал зүйлүүд олон бий. Тэгээд тэрэн дотроос гутал гэдэг зүйлүүд их чухал. Тэгвэл бидний амьдралыг гэсэн марафоноор зүрж чинь бид нар марафон буюу одоо бидний амьдралд амьдарч байна. Тэгэхээр энэ марафон бидний хувьд гутал буюу сайн мэдээ гэдэг зүйл маш чухал юм аа. 예. амжилттай бүгд. 우리가 인생의 마라톤, 우리가 복음을 가지고 갈 때, 복음을 신고 가야만 이렇게 끝까지 완주를 할 수 있는 어떤 힘이 생긴다는 거죠. 네. тэгээд бид нар энэ амьдрал дээр сайн мэдээ гэсэн гутлыг өмссөн байвал замаа дуусгаж чадах, бариунд орж чадах хүч бид одоо байна гэсэн үг ээ. 이 신발 안에는 그냥 주게르 신발이 아니라 굉장히 정확하게 이 과학적이고 어떤 그리고 이것에 대해 훈련하고 어떤 이런 영양 이런 것들이 복합적으로 작용한 어떤 그런 과학적인 신발이거든요, 이것은. 네. 다들 яг нэг тамирчны өмссөн гутал болохоор шинжлэх ухааны үндэслэлтэй гүүхэд доороос түлхэлт өгч яаж биеийн одоо хүчин булчин нөлөөлөх үү, яаж ядруулгүй байх уу тэгээд маш олон зүйлийг юм нарийн нэг шинжлэх ухааны үндсэн дээр хийсэн гутал байгаа даа. 이 신발을 이렇게 개발을 하고
계속해서 기록을 갱신하려고 이렇게 노력하는 이유가 안주하지 않는 거죠. 이미 내가 다 뛰었으니까 뭐 더 이상 뛸 필요가 없다 이게 아니라 더 빠르게 이렇게 뛰려고 하는 어떤 노력들을 계속 해왔다는 거예요, 사람들이. 예. Нэ. За тэгээд одоо энэ рекорд байгаа шүү дээ. Энэ рекордыг за аль хэдийн тогтцсон юм чинь тогтогдчихсон юм чинь ингээд хүмүүс хойш суугаагүй. А энийг ахиулъя, урагшлуулъя, тэгээ багасгая гэдэг тийм хүсэл эрмэлзэл байгаа учраас хүмүүс ингээд гүгээд байгаа юм. Уралдаад байгаа юм. 그래서 달리는 사람은, 경주하는 사람, 달리는 사람은 계속해서 노력을 해야 된다는 거죠. 내가 과거에 알았던 거 그것만 갖고 가는 게 아니라 계속해서 공부하고, 계속해서 기도하고, 또 말씀을 보면서 계속해서 내가 공급을 받아야 돼요. 그러면서 나를 훈련시켜서 달려가야 된다는 거죠. За за. За тэгээд тэмцээнд оролцогч бол нөгөө рекордыг эвдэхийн тулд л одоо өөрийгөө бэлтгэж ингэж урагшлаад байна шүү дээ рекорд. А яг тэгвэл сайн мэдээний талбар дээр одоо амьдрал гэдэг марафон дээр гүйж байгаа бидний хувьд ч гэсэн мөн адил юм а. Бид нар илүү урагшлахын тулд илүү одоо сайжрахын тулд өөрснөө ингэ цэнгэлж авах хэрэгтэй. Үгээр те сэлгэж одоо юу гэх юм. Энэ сүнслэг талбар дээр. 그리고 불필요한 것들, 그러니까 우리가 말씀에서 봤던 뒤의 것을 잊어버리는 어떤 결단이 필요한데 그것은 우리가 앞으로 달려갈 때 우리를 잡거나 막는 것 중에 하나가 뒤의 것들이거든요. 과거의 것들, 과거의 어떤 영광이든 과거의 잘못이든 이런 것들이 내가 앞으로 가는 것을 막는다는 거죠. 이게 달리기를 할 때 앞에 공기가 앞으로 이렇게 달려오면은 바람이 이렇게 불어오면은 저항이 있는 거잖아. 이 바람이 네. 불어오는 것을 이겨내고 가야 되는데 이것을 최소화시켜서 달리는 게 필요한 거죠. 이제 이런 어떤 노력들을 하는 것 중에 하나가 이제 과거의 것들을 잊어버리고 앞의 것만 바라보는, 예, 이렇게 해야 더 빨리 예. 갈 수 있다는 거죠. 예. Яа. За тэгээд марафон гүйж бол саадууд бол байдаг. За жишээл одоо байгалийн салхи гэж саад. Өөд салхиад байвал хурд удаашин хүч баарантай гих мэтлэн. Тэгвэл энэ амьдралын марафон дээр Паул юу гэж хэлсэн бэ? Бид нар автгаа мартах хэрэгтэй гэсэн. Бид нар өнгөрсөн цаг дээр болсон бидний амжилт те юу гэдэг бартал байж болно. Эсвэл бидний алдаа дутагдал байж болно. Тэр зүйлтэй бид нар зуралдаад байх юм бол яг нь тамирчны өдөөс салхи эсэргүүцээд хүчийг бардаг шиг бидний урагшлах хүчийг бол барна. Тийм учраас автыг тэр амжилт байна уу, ялагдсан уу тийм мартах хэрэгтэй, орхих хэрэгтэй тэнд гэдэг зүйлийг Паул хэлж байна. 그리고 이 마라톤 할 때 이제 이 사람이 이렇게 기록을 세울 수 있었던 가장 큰 이유 중에 하나가 함께 달리는 사람이 있었어요. 혼자 뛴 게 아니라 함께 달리는 사람이 있었기 때문에 경쟁하기도 했지만은 앞에 달리는 사람이 바람을 막아주기도 했거든요. 그런 어떤 경쟁과 도움 이런 것들을 함께 뛰었기 때문에 갈 수 있었다는 거죠. 페이스메이커가 있었다는 거죠. 예. Пейсмейк. За тэгээд энэ хүн амжилт рекорд эвдэхэд бас нөлөөсөн зүйл хамтран зүтгэгч байсан нэ. Одоо хамт уралдаж байгаа хүн. Тэр хамт уралдаж байгаа хүн хэдийгээр өрсөлдөгч боловч бас нөгөө талаас туслагч байдаг юм байна л да. Тэгэхээр нөгөө салхиан гэж юм байдаг байхгүй. Салхин фон гэж байдаг байхгүй. Тэгээд уралдсан гүйж байгаа хүний ард гүйгээр нөгөө салхины эсвүүцлийн нөмөрт нь ингэж хүчээ нөөжгүй гэдэг гэсэн үг. Тэгэхээр одоо тэр хамтран гүйгч буюу мөн өрсөлдөгч нь гэдэг хүн байсан учраас энэ хүн амжилтыг одоо эвдэж чадсан гэж байна. 그리고 아까 이제 우리가 영상에서 다 보지는 않았지만 이렇게 기록을 세울 수 있었던 중요한 이유 중에 하나가 날씨와 습도, 바람, 어떤 기후 같은 것도 있었어요. 환경이 잘 받쳐져야 이렇게 계속해서 갈 수가 있다는 거죠. 우리에게도 하나님께서 우리의 환경을 맞춰주실 거예요. 하나님의 섭리, 하나님의 은혜로 이제 이분이 허락하신 어떤 환경들을 만들어 줄 건데 그 환경에서 계속해서 달리는 게 중요하다는 거죠. За тэгээд бид нар бичлэгтэр л үзээгүй энэ хүн дахиад амжилтанд рекордыг эвдэх нөлөөсөн зүйлээс бохор тухайн өдрийн цаг агаарын чигшээлтэй агаарын даралт нөхцөл байдал нөлөөсөн таатай учраас бид чадсан гэж хэлсэн гоо. Бидний үеийн талбар дээр адилхан. Бидний үеийн талбар дээр Бурхны бүтээж өгсөн тэр одоо орчин нөхцөл гэх юм уу те. Тэр зүйл байж бид нар бас яг урагшилж чаддаг энэ бас чухал юм байна. 예, 그리고 가장 중요한 것 중에 하나가 어디까지 뛰어야 될지를 알아야 된다는 거죠. 피니쉬 라인, 표대가 있어야 돼요. 그 표대가 이제 우리가 달릴 때 되게 중요한 거죠. За бас нэг зүйл болохоор барайгаа мэдж байгаа хэрэгтэй. Би аль хүртэл гүйх ёстой вэ гэдэг тэр барайг би хаана мэдчихэж одоо хүчээр дараах нь одоо юухэнд орох нь шүү дээ тийм учраас бидний хувьд ч гэсэн бидний орох барай тодорхой байх нь бас амжилттай урагшлах. 우리는 복음을 들고 그냥 평탄한 땅을 달리는 게 아니라 산을 넘고 굉장히 험난한 곳을 가야 되는
그런 입장에 있는 사람들이에요. 복음이 전해지지 않는 땅으로 가야 되기 때문에 선교라고 하는 것은 그래서 우리는 훨씬 더 힘든 그런 경주를 하는 사람들이거든요. Яа. За тэгээд бид нар сайн мэдээг тэгээд өөрчлөлөө гэж одоо бид нар бол ингээд засмал замаар ч юм уу ингээд талаарч юм явах бишээ. Бид нар хүнд хэцүү өксүр замаар уулыг даваад явна. Яагаад тэгэхээр бидний хүсэж байгаа зорж байгаа газруу сайн мэдээ ороогүй одоо тий хаактал байгаа бүс нутгаар бид нар харж байгаа. Тийм учраас бидний тэмцэл зүгээр нэг тэгшхэн талбай дээр эсвэл гүйтэн зам дээр гүг уралдаан биш энэ нэлээд бартаатай хүнд уралдаан байх боллоо. 그래서 우리는 다른 사람들이 간 곳을 따라서 가는 게 아니고 가지 않은 길로 가서 길을 내는 사람들이에요. Тэгээ бид нэр бусад хүмүүсийн гүйсэн газар ардаас нь гүйх биш бидний явж байгаа зам болохоор хин нэгэн гүйгүй дээр замыг гаргаж явж байгаа хүмүүс. 여러분들이 지금 생각하고 있는 서몽골 지역, 그리고 우리가 또 바라보고 있는 신장이 구루, 티베트, 이 지역은 정말 힘든 어떤 복음이 뿌리내리기가 되게 어렵고 복음이 전해지면 바로 사라져버리는 그런 땅이죠. 아주 척박한 땅이에요. За тэгээд та дэлхийн үйлчлж байгаа Баруун Монгол, цаашаа харж байгаа Шинжаан, төв гэх мэтлэн харж байгаа газрууд бол хэцүү газруудаа. Тэгээд тэр газар бид нар үр тарьсанчсан царнаад алах болоход одоо балга болцохоор тийм одоо хүнд хэцүү нөхцөл байдалтай ийм бүс нутгууд байна. 그렇기 때문에 우리에게 하나님께서 많은 걸 주시는 것 같아요. 많은 걸 공급하고 우리가 그 길을 갈 때, 우리가 혼자 가게 두지 않으시고 많은 사람들과 함께 갈 수 있게 기도로 후원으로 우리를 돕고 계신다는 걸 느낄 수가 있어요. Тийм ч учраас Бурхан маш олон зүйлээр биднийг хангаж дүүргэж байгаа байна гэж би харж байна. Тэгээд бид нар зөвхөн өөрсдөө ингээд яваад байгаа биш үү? Бидний залбирлаар, дэмжлэгээр, санхүүгээр, хамтралаар маш олон хүмүүс дэмжиж тусч байгаа энэ эзэн бүгдийг одоо бэлдэж өгч байгаа. 내가 몽골에 다시 와서 불강으로 가려고 하는 것도 혼자 가게 두시지 않는다는 하나님의 그 말씀을 믿고 또 많은 분들이 함께하고 있기 때문에 갈 수 있는 것 같아요. Одоо би Монголд эргээд ирсэн. Миний дараачийн талбар болохоор би болгон гэж харж байгаа. Тэгээд би яагаад энэ газар ингээд явнаа гэд одоо явах хэрэгтэй гэж байж байгаа гэхээр хамтрагч нар байгаа учраас хамтрах хүмүүс гарч ирэх учраас эзэн дэрийг бэлдсэн учраас гэдэг итгэл байгаа учраас одоо энэ шийдвэрийг гаргаад байж байна. 나한테 그러는 것처럼 여러분들 모두에게도 한 명 한 명 하나님께서 아주 섬세하게 자세하게 그렇게 함께하고 계신다는 걸 여러분들도 믿고 갔으면 좋겠어요. Тэгээд энэ байгаа хүнийг бүр тос бүрдээ те эзэн надтай хамт байгаа юм байна. Эзэн үнээр хамт байх болно гэсэн зүйлд итгэж одоо уртх замаа хараад оршлол сайн байна. 그리고 이 길은 예수님 다시 오시는 그날까지 가야 되는 길이에요. Тэгээ энэ зам бол Есүсийг дахин ирэх өдрийг хүртэл явах ёстой зам. 나도 아마 은퇴가 없을 거라